Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuje mwese abaduteza amatwi nkaba mbahaye n'ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaraye byemeranyije ku mugambi wo gucyura impunzi buri gihugu gicumbikiye. Muri Kenya ho Minisitiri w'Ubuzima yasabye urukiko imbabazi nyuma yo guhamwa icyaha cyo gusuzugura ubutabera. Perezida Donald Trump yashimangiye ko amafaranga yose ya Iran azafungurwa binyuze muri gahunda yo koroherezwa ibihano hazashyirwa kuri konti igenzurwa na Amerika. Naho mu Burayi bw'Uburengerazuba ubushyuhe bukabije bukomeje guhungabanya ubuzima ndetse no guhitana abatari bake. Aya makuru ahagarariwe na Bernard Bankukira. Ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kwemezwa abantu benshi banduye Ebola kurusha uko byagenze mu kwezi kwa mbere kw'icyorezo icyo ari cyo cyose cya Ebola cyabayeho mbere. Hamaze kandi kwemezwa abantu barenga 1000 banduye Ebola barimo 167 bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Cyakora abagera ku 100 bo bamaze gukira kugeza ubu ngubu. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibyo bigaragaza ko ingamba zihutirwa zo kurwanya iki cyorezo zitanga umusaruro. Yavuze kandi ko ubu imbaraga zashyizwe cyane cyane mu kwagura ibigo byita ku barwayi, gushimangira ubushobozi bwa laboratwari, ubw'ubugenzuzi bw'indwara ndetse no gutoza abandi bakozi b'ubuzima benshi kurushaho. Muri Kenya, Minisitiri w'Ubuzima yasabye urukiko imbabazi ku birebana n'ikigo cy'Abanyamerika cyari cyateguye kwakira abarwayi cyateguye kwakira ndetse no kuvura abanduye Ebola. Minisitiri Aden Duale ashinjwa gusuzugura urukiko nyuma yo gutanga uruhushya rwo kubaka icyo kigo, kandi hari icyemezo cy'urukiko cyari cyahagaritse ibikorwa by'ubwubatsi. Biteganijwe ko umucamanza hazafata icyemezo ku cyiciro gikurikira cy'uru rubanza nyuma yo gusuzuma ibisobanuro byatanzwe na minisitiri uyu munsi. Inkuru ya Alfred Lastek mwumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Kuri uyu wa kabiri uwo mushikiranganje Aden Duale yarengutse imbere y'umucamanza Patricia Nyawundi kugira atange insiguro imbere y'uko afatirwa ibihano. Yabwiye sentere y'uko ibikorwa byo kubaka ico kigo kiri ku kibuga c'indege ca gisirikare ca Laikipia byahagaritswe kandi ko bizoguma bihagaze gushika sentare isohoye izindi ngingo. Ariko imbere yaho sentare yari yasanze uwo mushikiranganje yarabandanije kuyisuzugura mu kwirengagiza ingingo yari yafashwe mu kwezi kwa gatanu hanyuma igashimangirwa mu kwezi kwa gatandatu. Iyo ngingo yahagarika ibikorwa byo kubaka ico kigo Inanyuki gushika urubanza rwashikirijwe sentare ruciwe. Umucamanza Nyawundi yavuze ko kuba ibikorwa byarabandanije byerekanye gusuzugura nkana urwego rw'ubutungane. Nico gituma yategetse Duale kwiserukira ubwiwe imbere ya sentare kugira atange insiguro kugira hashobore no gufatwa ingingo ku gihano. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yashitse muri sentare aherekejwe n'umugwi w'abashingwamanza hamwe n'abategetsi bakuru bo mu bushikiranganje. Igihe urwo rubanza rwahamagazwa, ababuranira Duale babwiye sentare yuko yarahari yisuza amategeko y'umucamanza kandi ko yiteguye gushikiriza ijambo muri sentare imbere yuko urubanza rucibwa. Ico kigo c'ibitanda 50 cari cyategekanijwe kuzoja kirashirwamwo Abanyamerika bakorera muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko mu gihe biketswe yuko banduye Ebola. Iyubakwa ryaco ryarateye uruhagarara mu gisagara ca Nanyuki, haraba imyiyerekano yo kuvyiyamiriza yaguyemwo abantu 3. Urwo rubanza rwashikirijwe n'ishirahamwe Katiba Institute rivuga yuko uwo mugambi watangujwe hadakozwe ibiganiro bihagije kandi ko hari amakenga ku bijanye n'ingingo zo gukingira amagara y'abantu. Gushika ubu muri Kenya ntiharigera havugwa umuntu yanduye Ebola.
urukiko rw'ubujurire rwa Afurika y'Epfo rwemeje ko Edgar Lungu wahoze ari perezida wa Zambia ashobora gushyingurwa muri Afurika y'Epfo nk'uko umuryango we umaze igihe ubyifuza. Lungu yapfuye azize uburwayi agwa i Pretoria mu murwa mukuru wa Afurika y'Epfo umwaka ushize, ariko guverinoma ya Zambia yo ikomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umurambo we usubizwe mu gihugu cye maze ushyingurwe mu cyubahiro. Umuryango wa Edgar Lungu wavuze ko ibyo bidashoboka kuko mbere yo gupfa yasize avuze ko adashaka ko perezida uri ku butegetsi ubu mu gihugu cya Zambia agira uruhare mu ishyingurwa rye. Urukiko rwanzuye ko uburenganzira bw'umuryango bwo gufata icyemezo ku ishyingurwa ry'umuntu wabo buri mu burenganzira bw'ibanze bw'umuntu n'umuryango we, bityo ko bukwiye kubahirizwa. Reka turuhuke gato, turagaruka mu kanya. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaraye byemeranyijwe ku mugambi wo gucyura impunzi buri gihugu cyahaye ubuhungiro. Ni umwanzuro wafatiwe mu nama yahuje u Rwanda na Kongo ndetse na HCR ikabera Addis Abeba muri Ethiopia ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ibi biri mu rwego rwo gukomeza gushakira hamwe umuti urambye w'ibibazo by'impunzi hashingiwe ku ntambwe zimaze guterwa zirimo n'amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu mpera z'umwaka 2025. Ibindi kuri iyi nkuru turabwirwa na Latifa Mutesi. Nk'uko biri mu itangazo rusange ryasohowe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, abayobozi bitabiriye inama yabereye ejo i Addis Abeba muri Ethiopia basanze ibihugu byombi bifite umubare munini w'impunzi zifuza gutahuka ku bushake. Kongo icumbikiye impunzi z'abanyarwanda zirenga 196 mu gihe u Rwanda rwo rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 84. Ibihugu byombi byemeje gufasha izo mpunzi mu gutahuka ku bushake bwazo mu mutekano kandi hubahirizwa uburenganzira bwazo nk'umwe mu migambi igamije kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Impande zombi zagaragaje ko hari intambwe imaze guterwa mu gutahura impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo hubahirijwe uburenganzira bwazo. Kuva mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 hamaze gutahuka abanyarwanda barenga 8,000 kandi uwo mugambi uzakomerezaho kuko hateganyijwe ko abandi bagera ku 10,000 bashobora gutahuka muri uyu mwaka. Bemeranyije kandi ko impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo zizajya zitahuka zinyuze ku mupaka wa Kamanyola Bugarama border crossing, aho hateganyijwe gutahura impunzi zirenga 3,600 z'abanyarwanda ziba hirya no hino mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ku rundi ruhande, gahunda yo gutahura impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ntiratangira. Abitabiriye inama bemeranyije ko guhera mu kwezi kwa 10 uyu mwaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izajya n'abo bazaba batahutse bazajya batuzwa hashingiwe ku byifuzo byabo bizagaragazwa mu bushakashatsi buzabazwa ku turere bifuza gusubiramo ndetse no ku makuru u Rwanda ruzatanga kuri utwo turere. Mu rwego rwo gutuma iki gikorwa kigenda neza, impande zombi zemeranyije kujya zikora inama zihuza abayobozi bo ku mipaka buri mezi 3 kugira ngo barusheho kunoza imikoranire mu gutahura impunzi. Inama ya mbere iteganyijwe mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Gutahura impunzi ni kimwe mu bikubiye mu masezerano y'amahoro yasinywe n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abafatanyabikorwa mu karere ndetse no mu mahanga kudafunga imbibi kubera Ebola. Perezida Ndayishimiye unakuriye umuryango ubumwe bwa Afurika yabivugiye i Kinshasa muri Kongo ubwo yasozaga urugendo rw'iminsi 2 muri icyo gihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi we wa Kongo, Evariste Ndayishimiye yavuze ko ikibazo cy'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo gikeneye ibisubizo byita ku mpande zose bikireba kugira ngo harangizwe urugomo ruhora rugaruka kandi hitabwe no kwiterambere. Dukomeje n'amakuru yacu twerekeze mu burengerazuba bw'Uburayi, aho rero ubushyuhe bukabije bukomeje guhitana ubuzima ndetse no kwica abatari bakeya. Mu Bufaransa, Minisitiri w'Intebe yavuze ko hafi abantu 40 bamaze gupfa barohamye kuva kuwa 6 w'icyumweru gishize. Inkuru ya Hugh Schofield uri Paris mugezwaho na Siyake Muhawe nayo. Ijoro ryakeye mu Faransa ryabaye irya mbere rishushe kurusha iyindi minsi yose kuva hatanguye gufatwa ibipimo nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Muri rusangi mu gihugu cose ubushuhe bwabaye dogere Celsius 21 n'ibice bitandatu. Uyu munsi byitezwe ko haba urundi rugero rutari bwigere rushikwako aho ubushuhe bushobora gushika kuri dogere 40 mu manuko bushira uburengero. Amashuri menshi yongeye kugarwa, navyo ibibazo bimwe bimwe bikaba vyasibijwe. Hafi y'igisagara ca Toulouse uruganda rwa nucleaire rwahagaritse gutanga umuriro. Ivyo vyatewe nuko amazi y'uruzi Garonne urwo ruganda rukoresha mu guhoza ivyuma vyarwo ubu nayo yashushe cane. Mu gihugu cose leta ivuga ko abantu hafi 40 bamaze gupfa basomye nturi kuva kuwa 6. Aba ni cane abakiri bato baja kwiyinika mu mazi y'inzuzi n'imigezi itagira ikigenzura.
Perezida Donald Trump yongeye gushimangira ko amafaranga yose ya Irani yafunguwe binyuze muri gahunda yo korohereza ibihano cyangwa se azarekurwa na Amerika azashyirwa kuri konti igenzurwa na Amerika. Mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga, Trump yavuze ko Tehran ishobora gukoresha ayo mafaranga mu kugura ibiribwa ndetse n'imiti, ariko kandi nabyo ikabigura muri Amerika gusa. Mbere yaho Irani yari yanze ibyifuzo nk'ibyo byari byatanzwe na Vice Perezida wa Amerika wari uyoboye ibiganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi. Ku rundi ruhande ariko ambasaderi wa Irani mu muryango w'abibumbye yavuze ko Irani ariyo yonyine ifite uburenganzira bwo gufata icyemezo ku buryo umutungo wayo wari warafunzwe uzakoreshwa. Ubu noneho reka duhe ikaze mugenzi wacu Yves Bucyana atugezeho uko irushanwa ry'igikombe cy'isi ririmo kugenda. Which one? Muri studio twakiriye mugenzi wacu Juventine Muragije Maria. Juventine, ikaze tugezeho ibitekerezo by'abadukurikiye. Hani Marie, urakoze inkuru abadukurikira batanze ibitekerezo duhereho. Nivuga ko umuryango wahoze ari perezida wa Zambia watsinze urubanza rushyashya kubyerekeyeho azashyingurwa. Witwa Silver yanditse ati babuze ibyo batsindwamo, yarapfuye nta kigaruka. Naho Ntireka wati n'ubukunguzi. Indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko umushyikiranganje w'amagara y'abantu muri Kenya yasabye imbabazi sentare kubijyanye n'ikibanza cyari cyateguriwe kubakwamo ibintu bijyanye ikigo kizajya kirwanya Ebola. Uwitwa Nestor yanditse ati ahandi inzego barazi ko nta kwinjiranamo, buri umwe wese akora umurimo we neza. Naho Crispati nazisabe rwose, igihugu si cy'abayobozi ni cy'abaturage. Witwa Arufa we yanditse ati none Trump yari yabuza ishyamba yakubakamo icyo kigo muri Amerika ko aho kuza kucyubaka muri Afurika. Hanyuma witwa indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo ni hatanzwe impuruza y'ubushyuhe bukabije mu Bufaransa, Ubutaliyani ndetse na Espagne. Uwitwa Mugisha yanditse ati none ntimurabona ko mu karere k'ibiyaga bigari ari mu ijuru koko ntihigera hakonja birenze cyangwa ngo hashyuhe birenze. Ibi n'ibindi bitekerezo byinshi biri kuri website yacu, abadukurikira bajyaho bagatanga ibitekerezo. Juventine, urakoze cyane. Dukomeje n'amakuru yacu, reka twerekeze mu mikino, duhe mugenzi wacu Yves Bucyana atubwire uko irushanwa ry'igikombe cy'isi ririmo kugenda. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Reka mpere mu mikino yarayibaye. Lionel Messi ubu ni uyoboye isi nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Messi w'imyaka 38 yateye ibitego bibiri mu ntsinzi ya Argentina ya 2-0 bwa Autriche. Ibi bitego byahise bimugira umukinnyi wa mbere mu mateka y'isi utsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Akuyeho umuhigo w'ibitego 16 wari ufitwe na Miroslav Klose, kuko Messi we yagize ibitego 18. Nyuma yaho gato umufaransa Kylian Mbappe nawe yahise atsinda ibitego bibiri maze ajya ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abatsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi, mu gihe ubufaransa bwatsindaga mu buryo bworoshye ikipe ya Iraq mu mukino wakererejwe n'ikirere kibi i Philadelphia. Umukino wahuje Ubufaransa na Iraq wabaye wa mbere uhagarikwa n'ikirere kibi cyane muri iki gikombe cy'isi. Igice cya kabiri cyatangiye nyuma y'amasaha asaga abiri, igice cya mbere kirangiye kubera imirabyo n'inkuba nyinshi muri ako gace. Ni mu gihe kandi muri iryo tsinda Erling Haaland yatsinze ibitego bibiri maze afasha Norvège kubona itike ya 32 nyuma yo gutsinda Senegal ibitego 3-2 i New Jersey. Nyuma yo gukina imikino ibiri gusa muri irushanwa, uyu mukinnyi usatira izamu mu ikipe ya Manchester City ubamaze gutsinda ibitego bikubye kabiri by'undi mukinnyi uwo ari we wese wa Norvège mu mateka y'igikombe cy'isi, no kuvuga ibitego 4. Amakuru aturuka mu ikipe ya Senegal aravuga ko iyi kipe irimo ibibazo birimo ubwumvikane buke, kugahimbaza musyi, guhindura umutetsi wabo ku munota wa nyuma n'imyidogo kubijyanye n'ibiryo. Kutumvikana ku masezerano y'umutoza Pape Thiaw nabyo byazamuye impungenge z'uko ibibazo byo hanze y'ikibuga bishobora kugira ingaruka mbi ku musaruro w'abakinnyi.
hagati aho Algeria yatsinze Jordania ibitego 2-1 yiyongerera icyizere cyo kurenga imikino y'amatsinda. Imikino iteganyijwe muri iri joro irabanzirizwa na Portugal ihura na Uzbekistan ku isaha ya saa moya z'i Kigali, ni mu gihe Ubwongereza buhura na Ghana. Amakipe yombi afite amanota 3. Saa 6 z'ijoro Panama irakina na Croatia, naho mu rukerera Colombia icakirane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakunzi b'urunana ikaze. Sorina nariya mu ngamba zo guhangana na Nyesi. Karemera bakomeje kwibaza impamvu atemerewe inguzanyo yari yasabye. N'urunana. Ese bwakeye Kareme? Mwaramutseho mama. Amakuru kise kuje guhinga. None se umugore yakwirirwa mu rugo kubera ikibazo kindi afite, kuko nanjye nkahirirwa nta kibazo mfite mama. Simvuga ko mwari kwirirwa mu rugo, ahubwo numvaga ko wabyutse ujya gutwara moto. Have ibyo bereke mwibinyibutsa mama. Byagenze bite se? Dore rwose ejo bundi mperutse kubyukira ku kagari musabe yanguzanyo baha abandi bakiteza imbere. Mageze ibintu umugabo yambwiye rwose si byo kuvuga muri iki gitondo mama. Yakubwiye ko imishinga bemera se iyo kugura moto itarimo? Yabaye se yarambwiye ngo sinemere inguzanyo se. Kubera iki se kandi wumva ngo ari iz'abaturage bose bashaka kwiteza imbere? Noneho rero cyambabaje kurushaho nuko nyuma amafaranga yabo bakagirekaho no kunshinyagurira rwose ngo ngende umukire ngo sinyemerewe. Ubu Nadine ufite restaurant akagira n'abagabo bamuha amafaranga arayemerewe, hanyuma wowe utagira n'urwara rwo kwishima ukaba umukire utayemerewe koko? Neza uko bivuze rwose niko nahise mbibaza uwo mugabo. Naramubajije inisi ubu ngubu koko mfite iki ndusha Nadine mwayahaye? Ubwo usubiza ikira? Yasubiza iki se ko yari iminwa agatangira kubeshya ibintu utamenya ngo systeme y'imibereho ibintu nk'ibyo. Umva mbese amashwara bagiye bemera ko amafaranga bayaho wagize icyabaha bakareka gushwarwa babeshya ngo ni za systeme. Yagarata mama, cyane ko bara rwose ba Nadine baba bafite n'ibintu byinshi bashobora gutanga, gahunda zabo zikagenda neza. Uririrwa ubaza se mwana wa, ubundi se niba atanga ayo mafaranga ari umugabo, urumva umugore w'igitomati nka Nadine yagenda akamusekera kabiri ataramuhaye amafaranga koko? Hababaje Karemera utagira ibyo atanga rero. Amafaranga kuko azajya azagenewe abaturage twese aherere mu b'Imana yihereye amabuno bagenda bazunguza abandi dukanura amaso koko. Ko waryamiriye se uyu munsi nta kirako ufite? Birahuriranye ntacyo mfite rwose. Urashaka ko njya kugufurira se? Oya, nta kazi ngufitiye nuko narinyuze hano ngo ndebe uko abana bameze. Imiti hari icyo yabamariye? Urebye yakibamariye kuko baheruka kurira ejo ku mugoroba, ariko guhera nka saa 5 z'ijoro bageze aho bararyama barasinzira rwose kugeza ubu. Imiswi hari icyakemutse? Nayo urebye nta kibazo kuko iri joro rikeye ntawe mbyukije. Aho ndumva ari byiza rwose, nibyo gushima Imana cyane rwose. Nanjye numvaga umutima wamvuyemo nibaza nibikomeza mukanyureza ku bitaro bikuru ko nza kubigenza. Gusa nkuko ejo nabikubwiraga urabona ko nta suku iri mu rugo rwawe pe. Doreba inzu yawe ikikijwe n'amatotoro y'inkoko. None se kubizuzi ko ngira inkoko Devo? Siza mukecuru rangu daziba zaje gutora hano zikahanduza. None se ko kwa mukecuru nta matotoro ahari? Urashaka kumbwira ko ziza gutorera hano gusa kwa mukecuru ntizihagere? Anyatse se kaba hari akahakubura wahageranya naha nirirwa ngenyine ntagira umpereza amazi singire numfasha umurimo. N'ubushake buke nawe wabishatse wajya ukubura. Ubu si n'imbuga wavuga ngo yarakunaniye koko? Kuba hano ni sahane nariko nkuko nabikubwiye, buriya kwibana wabyifuriza uwo wanga. Ubu Pascal hari yajya guca inshuro nanjye nkasigara nita ku bya hano mu rugo niyo suku irimo. Ariko se ubu niba ndi ngenyine nzirirwa nita ku isuku kandi nzi ko abana ntacyo bafite baza kurarira. Ubwo se ushatse kumbwira ko mbere Pascal agihari wagiraga isuku umukobwa ja? Isuku se? Nyamara ntako ntagiraga. None se nakarabaga mu maso no ku maguru. None se isuku irangirira mu gukaraba mu maso no ku maguru gusa? Cyangwa wumva wishimiye guhoza abana kwa muganga bavuza indwara zituruka ku mwanda? Oya, nanone kwa muganga si ahantu umuntu yakwifuriza guhoza abana. Uzi ko umwana arwara iminsi ibiri afite ibiro 5 agakira yasubiye kuri 3. None ko nkubwira ntigira gutya na gutya wirinde indwara zituruka ku mwanda ntunyumve, urumva bizarangira biti? Ngiye kugerageza. Ntabwo rwose ari njye ukwiye guhora kwa muganga bwije bwakeye nende wagiye kuvuza inzoka n'umukobwa Jana.
itangazo bakiriya beza bafundi bayede namwe mwese mukenera amafunguro ya saa sita ni karibu hano kwa Nadine resitora. Nadine resitora ni iya mbere ku mafunguro aryoshye ashyushye kandi ateguranywe isuku. Ese Pasika ndakumva noneho niwo baye umuhituzi w'umudugudu. reka njye ntago ndi umuhituzi w'umudugudu ahubwo nyine ndi umuhituzi wo kwa Nadine rwose. Ariko se ubu Nadine araguhemba ngaho Pasika. Mva kandi icyo nanga wowe urabura kuza ngo ujye kwa Nadine resitora uryeyo bakugaburire neza warangiza ukaza umbaza ngo arampa ngahe wasanga hari n'umusada ndi kumuha. Umusada wa Pasika cyane rwose. Pasika watanze umusada koko vuga ngo wenda yaba ari bukugaburire ugatsirika inzara yo mu kibahima ariko Pasika rwose ndakuzi ntiwakorera ubuntu. Ese ibiryo biri hariya ukuntu biryoshye ubundi uhagukubitiraho igisahane ugira ngo hari uko yaba ataguhembye. Nadine se arushanwa rine wajya gukaragasha. Ubwo rero wonyine nta mukiriya ukurimo winjijisha reka nikorera akazi. Ye bakiriya beza ba Nadine resitora nibagiwe kubabwira ko isuku ariyo soko ya byose. Ngwino wifatira amafunguro meza menshi aryoshye kandi afite isuku y'akataraboneka. ndakumva. Ariko se kandi wewe ko naguhaye itangazo urimo uratangaza iki? Yafashe ikiraka cyo kwamamaza resitora ya Nadine. Wiriwe nawe Kareme. Komere cyane. Mwiriwe mudogo. Murumva se ntafite imyuka yo kuvuga itangazo. Ngaho noneho kuri iryo tangazo rya resitora Nadine rero nyongerera ko nangeje hari inama y'inteko rusange. Hari ikibazo se numbwira neza. Nadine twavuganye wabona ngize ikironda rwose nawe ukampa neza ngahita mbikwakwanyiriza rimwe. Ntaguye iki se Pasika? Hari icyo bucyubusa se mudugu. Oya gutanga itangazo byo ntago tubyishyura amafaranga Pasika. Oda. Uwo ni umusanzu nawe ubutanze ku mudugudu wawe nk'umuturage mwiza. Ntacyo reka ndikozemo ariko kuko nyine nanagushakaga ubwo ninza kukureba ikibazo cyanjye uraza kucyitaho by'umwihariko. We nta kuza kundeba kunde ejo hari inteko y'abaturage. Ahubwo icyo kibazo cyawe uzakizane mu nama noneho abaturage twese tucyumve tugikemure. Ariko uziko nanjye ngomba kwitabira inama y'inteko y'abaturage byanze bikunze mudugu. Nawe se ufite ikibazo ushaka gutanga mu nama Kareme? Ndagifite pe. Biriya bintu bikwiriye kuvugirwa mu ruhame abaturage bose bakamenya ko abayobozi barya ruswa. Ese ubwo nuko iwanyu bakurezeye muko? Dore mbese ngo arica amatwi tuvuge se ko atabyumvise ra. Anyensi niwe tubwire rega. Mumbwira iki? Muri make mbese watwumvagura twihorera. Ubundi se niki mumbaza? Ari wowe sore ntacyo nzi duhuriyeho ku buryo tuvugana rwose. Nareya kandi ndumva ari uko. Yewe niko muko ugujya ufata indorerwamo ukireba koko maze ukareba uko usa ukareba uko uteye ukareba uko umeze maze ukongera ukareba ndareya. Reya murebamo ikizi? Twarabimenye di twarakuvumbuye ko wirirwa wapfumupfumaguza ushakisha inzaratsi uha Kirisi. Niko ushaka gutwara umugabo w'abandi wazashatse wawe koko. Nako wazasubiranya na Semana ukareka kwirirwa wikurura kuri Kirisi ko ndakwanze itagivamo ndagukunze muko. Anye uri mubi nturi inzobe nturi igikara nturi imibiri yombi urakavura ivundi ushatse wareka kwirirwa wiruka inyuma y'umukunzi wanjye. Oya ibyo uvuze nibicyowereya. Ongeraho ubukecuru bwamamaza ahantu hose amaguru afite se wakabya ikibuno se. Yewe ndi wowe rwose nakwimenya. Mwamaze kuvuga se ngo mumvire mu nzira nigendere? Nitwushubije uryanye. Mbese muri make ibyo tuvuze byose ntacyo bikubwiye. Ntacyo nasubiza abantu nkamwe mupfa gusuka amagambo mutazi n'ibyo muvuga. Naba mbaye nkamwe pe. Ngo wowe se wakwigeza kurinda. Ariko rero uramubona umukobwa mwiza ukiri muto uteye neza. Yewe we wamubonye urabona wahangara koko ugahanganira nawe umugabo. Yananiwe kwiyakira sori. Ntarakira ko ari umukecuru rukukuri. Kaka wagiye mu basaza mu nganya imyaka ukandekera Kirisi wanjye. Kumva se wawe nyabusa urarushywa niki? Nye wibwira ko ari wowe uzaha abavuzi bakomeye wenyine. Buretse sha buretse. Abavuzi bagenda batese kandi. Abaguhaye inzaratsi wahaye Kirisi? Umva natwe ntitwicaye di none ubimenye
uretse komeza wirate gutyo ugende wikaraga ukaraga amabuno udafite wumva n'ubwo buguru nk'ubw'inyamanza uraje urebe tuzakuzindukira tugushakira ukuzingazinga ujye ugenda utaruka nk'igikeri. nakubwira iki sori kandi wagize ngo turakina nutareka Chris uzaba ureba icyo tugukorera tuzaguteza serwakira kwambura imyenda yose ugende wambaye utw'imbere gusa. ariko ntabwo mfite. Okay, ntabwo bufitanye ntabwo sawa rero uzabishima uhindutse umuserebanya usigaye wurira imbariro za rubanda niba ushaka amahoro reka Chris wareya. niwe bambwiye ushaka mukobwa ja? yego ningiye mukozi w'Imana. wiriweho. Yesu ashimwe cyane mugi. ahimbazwe. uvuye mu masengesho yahise ko numva wahindutse umukristo ukomeye cyane mukobwa ja? ntaho ni Yesu wenyine wankoze ku mutima akanyemeza ibyo kwihana no kumwakira nk'umukiza wanjye. haleluya, Imana ishimwe cyane rwose. ubwo wahindukiye ukava mu byaha ukemera gukurikira inzira y'umukiza. amen amen rwose mukozi w'Imana. waruje ngo ngusengere nkwaturire imbaraga z'isumba byose se ukomeze gukomera mu nzira y'agakiza watangiye. nabyo nta kibazo ariko hanini narinje no kugusaba ubufasha. ubufasha bumeze bute se mukobwa ja? urabona rwose mu minsi ishize wampaye amata kandi narishimye. nuko nagombaga gukomerezaho nkajya nigurira nk'uko twari twarabyumvikanye. ariko iminsi wari waranyemereye y'ubuntu yarangiye ndi mu bibazo bikomeye na Pascal yarantaye. kubasha kwigurira birananira. aha none se mukobwa ja? karame kugiye kubigira akamenyero urumva ayo mata azavaho ubona n'ubwatsi bwarabuze kubera izuba. ntabwo nakongera kugusaba y'ubuntu ahubwo navugaga ngo ukomeze unkamire njye nkwishyura imibyizi. ntabwo byoroshye kubona ubwatsi bw'amatungo muri iki gihe. ubu turazikama yo ziduhaye ukajyanayo kuko ntacyo zirya rwose. ndabizi pe ariko nje kugusaba kuko mbona nta kindi nshigaje. nta kintu mfite ndi kurya gituma ngira amashereka yo konsa abana none batangiye kwerekeza mu mirire mibi. baba we kubona umwana ajya mu mirire mibi ufite icyo wamukorera ntugikore ko bisa nko kubona umuntu arohama ntumutabare. gira imbabazi ni ukuri mugi kwa kundi kwawe usanzwe rwose ngera ungirire impuhwe. ungiriye neza nazaza no kwihana mu rusengero nkaba umurokore nkajya no muri korari. amata ntabwo nayakwima ahari. iyo mfasha sindeba ngo yarakijijwe cyangwa uyu ntakijijwe. umunsi umwuka wera yakwemeje ko ukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uzabikore rwose. umva ni wowe murokore wenyine abandi barabeshya pe. ubu se nagushimira nte mugi ko wongeye kumbyara ubwa kenshi. niko mukobwa ngo wabaye ko umukobwa waje kundeba asa n'uwahungabanye. mfite ubwoba mama, mfite ubwoba bwinshi cyane. wabaye igize? yewe mpuye na sori nari kumwe na Leya. ese ni ubwa mbere uhuye nabo? bakomeje kunyenzaho bakamvugisha nkabihorera ngakomeza nkigendera. bageze aho bandusha intambwe barantangira. bati iki? ko banyise umurozikazi bakanambwira amagambo ateye ubwoba mama. ngo umurozi se waroze nde? ngo naroze Chris, ngo natwaye umugabo w'abandi ngo ari we Chris nyine. amba none se nawe ugiye kuvuga ko naroze Chris kugira ngo akunde nkunde kuko mama? simvuze ko wamuroze ariko ntiwari ukwiye kwiteza ibyo bibazo byose kuko. maze bambwiye ngo bazandogesha. ngo bazandogesha yewe bampindura igikeri cyangwa umuserebanya. bahemutse rwose niba bakubwiye mu magambo bakakureka ukagenda nta kindi bakoze. ngo iki mama? ubonye bagukubita maze bakakunoza bakakuzana bakuvunaguye nkarwana nko kukujyana kwa muganga. ubonye igihe nakwiyamiye nti nyamuneka reka Kirisi, nyamuneka reka Kirisi uriye ukabyanga. ntubona ko utangiye kubona ukuri kwanjye? mama ugeze ubwo unyifuriza gukubitirwa mu muhanda kuko Kirisi uriye nkubuze ukangukananira natakwanika ku gasozi uzangaye. singaho ho nibereye rangwa idamukamisha. simana nayemutse ikimururu kuko yanjye. ariko si uri mama uri ikigugu. Agnes agiye gukora iki nyuma y'ibi bimubayeho? ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication
mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Naha dusoreje amakuru yarahagarariwe na Bernard Bankukira, mu buhanga bw'ibyuma hari David Kinyanjuye, naho genari Anne Marie Niwe mwiza. Mugira ijoro ryiza.